Kanilay ko All India Radio Shillong kakubor wan puliru Elma Arwar. Ki mat bakongsan jong kakubor nagkakastep ka aflaterik ulubayar kilong. Pintip umintri ke Sarkar Penang ubaripet yang katarat Road Transport and Highways Unitin Gadkari bagi surak hakiri kin selongkum ki surak haki hari United States of America shwa jong usnam ajar arpsaun. Saudia umintri katarat PHE ba rinitang lindo tangkar ya kajin kedo bam di ha kajela megalaya wat la kajela ka bahab slab haru Pintip ubabumi bon lindo active member jong Federation of All School Teachers of Meghalaya bakin ya biteng ya kajing ki kajong ki persya ya sarkar jela tat halu bakin deyo ya kajing dawa batang up ke Department of Prisons and Correctional Services ya sarkar jela ban IT ya kajaka ka ba afsun ekar ha New Shillong Township bante ya Central Jail. Haswa bani si kubwa ki babnya ngi kirba ki nausnap ki jongi ba filay demusiar ba sumar no ujung pang covid khat khanga ba ngi kinturu ya ki ba tinbot ya ki south li ki jing tha ki baso shem ya tika ka papura deng ya ki mas pinya jinga iwe ni iwe pat bat sat khot ya la ki ba khmat man la ka por da filang kam gilu jing tip shafang covid khat khanga phila ban phone ha ki national helpline number ki balong not iwe all like khanga nyo pran not soundry but iwe not no san but na binta ka jila Meghalaya ki helpline number ki dei shis pa phra but iwe not nyo non ka khubor ka babnya menteri ka sarkar Penang ubaripet ya katalat Road Transport but Highways Unitin Gadkari hinresmi ulatip pintip bagi surak hakari kin selongkum ki surak hari United States of America haswa jung sunam arjar arpsaw shusho Unitin Gadkari ulay thuru bala kacin pinmahar ya kasurak hakari kan saladu banyarap ban item khamtam katalat tourism but agriculture haba juba ya kacing dawa jong ki gran jong Ministry of Road Transport and Highway haluk sabha Unitin Gadkari ulay thu hakayin dorbar bagi dan shibun ki project bala pentrekam hale Ladakh bersinagar. Ugat kari ulay thuru hakayeng dorbar bahaswa pankut jong sunam arjar akuar kasurak banyak na sinagar sa Mumbai kan sa simpot ang aku kentaban poin. Ka Raja Sabha Hening Desmi kala sakhi ya kajing kiwin hadian berkilian persya kila perta bitasla halau kajing kiw doa jong kompetang. Haga paningkong ya kajing syong dorbar Raja Sabha lapin sangya shwa halu khaar bajimin sni na kajing kiwin jong kilian persya halau kajing kiw doa jong kompetang. Kali kajing kiwin kala nangyay biteng bat kumta kajing syong dorbar lahapan pin sangya biang hadu khaar bajino phasni. Haswa gani ka Raja Sabha kala penlongru ya kajing snapjar ka basipor ka balong kumkadat jong kajing burom ya kitu gibalayap haka crash Eastern China. Menteri ke sarkar jela balipet ya katangat Public Health Engineering ni PHE uba reniton lingdo tongkhar hilang kesini gulong bawat la ke jela Meghalaya ke de ke jela ke bahap slab ha hilang ke dangdon pat ya ke jing jenjar umbang undi wat ha ki jaka bahap slab ha kum ha mausun ram bat soram kumta na kaliang uba reniton lingdo tongkhar ulapan pau ya ke jinong kam ban kenshaw ya ko slab bat kunjuru ban yara ya ki jaka pini umbam kanang banlat na ke jing kedu habakan baiklap sai kubor ha kasmi rakhe ya ka World Water Day uba reniton lingdo tongkhar ulaong bawala ke jela ke ka bayo bom ha uslap henrei kanang mat ya ke jing kedu umbam umli shushu uni menteri ketnat PHE jong ke jela ulaong banlat na ke jing kedu umbam dan kam ban pelang ya ko slap bat ban thawru ya ki chekdam hakiwa kanang pelat ya ki bentuk dari luar syari Bangladesh. Ka afsa tadi ulabaya mengaus nam gede kasni bajurakhe ya ka World Tuberculosis Day bat kane kajurakhe ya kane kasni kalong ru ban ai awareness program syafang gane ka jingpang bat kumju ru kumdo banyak khon ban pindu jat ya umi khnyang jingpang la ban keng kemau bahaus nam arja khapra shipau milian ngut gibre kila yo ya ka jingpang TB ha ka ba iwe pensan milian ngut kila yap no na ka daw jong umi khnyang jingpang khamtam hakiri gibrang yo dunga ka jingyo kumta halor kane kajurakhe ya kane kasni kirpang ka Center for Development of Northeastern Region of the Indian Institute of Management Shillong heng kasni kala penlong ya atli ki orientation program halor ka jingpang TB ka office jong ka Deputy Commissioner of Supplies Southwest Garo Hills heng kasni kala penlong ya program halor ka food safety ka food safety officer jong ka Southwest Garo Hills District ka Sainira Esmarak haba ajingkran ha kane ka program kala kren halor ka jing singai ki marbam lem ka jing sni jong ki marbam ki balong ki badong kamba na ka benda ka jing im jong ki breu shushu ka Sainira Esmarak kala kenturu ya ki pat ba bakilong ki bahusyar banthe ya ki marbam mari bat banpet ya ka jing singai ki marbam ki balong ki badong kamba ha ka jing im jong ki breu kene gede ko All India Radio Shillong ko bolam shikhi ya khubor
Ke dekot jong ke Federation of All School Teachers of Meghalaya ni Fastom hak snuba a jong ketayo kila penong ya kejingiya baik ba nalu na Raj Bhavan chudu Shamadan Malki ban pentau ya kejung persya kejongki ya kesoka jela halo kejing Muslim kejongka ban pentekam ya kejing dawan kejongki ba kata kalong ban penki kudan ya kidongi kai alhok syaki difusit gran active member jong Fastom babu mebon lingdo habakran bat kilap hai kubor ula pentip bagi dang lai pungut kinang ikai ki plasim benta hakani kejing ki bat kani kejing don tang lai pungut kinang ikai hakani kejing ki kalong gat kum kejing yo jingbit kabaki yo Naga District Administration. Shusho babu mebon lingdo ula ya thodu bak Fastom kan beteng ban pelong ya kejing ki hado bakinde yo ya kejing dawa kejong ki Ka Sarkar Jilla Meghalaya hadu menta keempat IT ya kejaka kebahe Afsan Ekar kebadan Halu Shillong Township syaka Department of Prisons and Correctional Services naga benta ya bantai ya kesentung jail uba M Kharkrang IG person habakran bekila pasai kubor dulai itu baka Department of Prison and Correctional Services kala betha ya ketengah PWD building bentuk kaya ya ke master plan naga benta ka Central Jail Project anda kilayo ya kejaka naga Sarkar Jilla Uba Kharkrang ula pentip ru bagi dan hadu saus pa ang drip sangut ki koigi ki bakentup ya saus pa sapu prangut ki sinrang bat khat ringut ki kinthei ha Shillong District Jail wala ka jingyam jong ka Shillong District Jail kalong tang sispa nyup sangun ka Indian Oil Corporation Limited hakala singubei jong tayo kala pelat ya Indian Composite LPG cylinder hanong ba Shillong Kali ka program pelat ya Indian Composite LPG cylinder ubat thumai kalalong ha MS Long Kumi Gas Agency Laban Shillong. Indian Composite cylinder uday LPG cylinder bathumai bala pelat dak Indian Oil Corporation Limited House nam 8,000 apuai hakikat tu kat ni kijela jong kari. Da ka jingyo kanong ba Shillong ya Indian Composite cylinder bathumai kipai ba jong kanong ba Shillong kin samat ya karukom shet jing shet bathumai bala penukam dak ni ki LPG cylinder ki bathumai. Ka All Chantia Hills Midday Meal Workers Union hagajiyalang kablolong hakalas ni ublay kala simya karay ban pha jingtho sya Menteri ng Badu kari Narendra Modi ban pensungo syu habayade jong jimbom na Sarkar Jilla ban siu ya ka honorarium ka basan banai lembat ki wede ki jing e ki bakia kendu President jongga All Chantia Hills Midday Meal Worker Union ikong Purus Singkon habakran bakila pakai kubor ilayat hu baka union kala simya karay ban tho sya Menteri ng Badu kari Narendra Modi ban kerpat yu ban pelem ya ki jing e ki jongki Shushu ikong Purus Singkon ilayat hu baka Sarkar Jilla kamsim mapelat ya ka honorarium ka balong mentala sambana ia bat ka jing siu kalong siaja tingka sikli brio bat kumta kani ka khata bha ya ki nong tre jong ka midday meal ha ka ba khambon ne ki dei Hey. Haswaba ka jilla ka next ka election how arajar apulai ka All India Trinamool Congress kalabeten ban piniar ya ka sinat rekam ka jongka hakalan ki benda jong ka jilla bat kumjuru hakasni sekan jong ka tayo baladeb kani ka seng san pathei kala thum ya ki namkit kam ki bathmai bat hawru ya ka block committee Haralikor constituency Southwest Khasil Seswing Kini kinong kikam bathumai jong ka TMC Ranikor Block Committee lapin scam da Vice President jong ka Meghalaya Unit uba James Lindo hakajindon lang President jong ka TMC Meghalaya Unit uba Charles Pingrove uamili ka Mosunram uba HM Shampliang lembat kiwi uba Shampliang haba ajingkren hakani kasmi urayatu baha kini kikindet banay ki bladeb kilalon shibun kinangalam na ki constituency prepare jong ka jilla ki blapan tiket na ka All India Trinamool Congress banyakun ya ka MLA election house nam arajar apulai Samut kitay ya ka kickboxing ka jilla ki nikmat ya ka school ba jong ka North Eastern Hill University Shillong siya ka All India Inter-University Kickboxing Women Championship kabanong ha Jodhpur Uttar Pradesh kaban sedang nado ka ap Sautarik hado ka ap Nutarik mentaw naim Kini kikinthop ya ka Lorenza Songtiang ka badang puli BA 2nd semester ha Shillong College ka Satisfy Singkon ka badang puli BA 6th semester ha Thomas Jones Senior College kibaday na ka Meghalaya Association of Kickboxing Organization kadba ka Susi DCL jong ka Sengkhasi College bat ka ibadi manongbiang bat ka ibada Dari Shisha Mukhim jong ka Sankadev College kidai lakai ka Meghalaya State Kickboxing Association. Kali kalong kasim ka baningkong ya kini sunjuk lakai ka jilla bakin pha ya kidai kinong lakai bakin simta lang siya katay limpong. Ya kini kinhun layalam daw Vishal Rai ubalong uti manager com coach hagaba kilami na kanong ba hakala ni ublay.
Kato ka kubor kalakot ka bawan Shakri na ka studio ng All India Radio Shillong, but sa kanya pon ni saya so baga Delhi station na kabanda ka kubor hakatin hindi balbut pas sa kubor hakatin pareng. Kanya kaday ko All India Radio Shillong.